Robert Kyagulanyi Ssentamu ohendire campaign zo mu Bunyoro nyemwe bazyo yasimbura mu district ya Masindi arukuza Park na Kiryandongo okushaba bushagi ahantebe yo bwa president bwa Uganda ahabwa karoro ko mwako guru kwija ogu yabashagatirwa bahagizebe kandi kuyahiko muri Kigumba yashanga abantu bamurinzire nukwe kuzo muri Kiryandongo. Omwanya gw'abanyakigombe cya NOP bagambira Kyagulanyi ko hariyo obushoma bw'amataka oburengeserize ombyanga byabo engutombi eziro kwetagwa kukorwaho n'abahingi b'ebikwijo abari kuserwa ahabwo kubura katare. Kyagulanyi yabasima ahabwo kumutangirira mu bwinji nukwe kubaraganisa kukora hanshongezi bamugambira tuko na chance kukomboa future yetu. We have a chance to rescue ourselves and we can change that through our vote. I am calling upon you to open your eyes. Oguyagaruka yabashaba okutora nabebembezi abine kigenderwa. This is our time. I am coming to you telling you that we have a chance to start a new Uganda. Uganda ni tajiri, lakini watu wa Uganda ni maskini sana. We must change that. Kyagulanyi kwiyarwa muri Kiryandongo yazo mu district ya Park kandi okuza kuhikayo yagendera mu Kirgeri. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini nawaomba push the message. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West agachenchwire.